kayipheli bayosala bebikela sebeyosala beyizela ngoba umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke udumo kayipheli bayosala beyizela sebeyosala bebikela ngoba umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke udumo kayipheli bayosala beyizela sebeyosala bebikela umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke ningasarenda ngoba umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke wonina ningasarenda ningasarenda angithi umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke kayipheli bayosala bebikela sebeyosala bebikela ngoba umculo kaMaskandi usungami kule minyaka le usungami kule insuku zonke bayazeza bontanga yethu bayagodola evumahlambo sijiyezaje awusijiyezaje bayazeza bontanga yethu bayagodola sijiyezaje bayazeza bontanga Injinje kala ya meko lesinye zilikugubo kwelanga lasebusika unokudisa qedisa amatshotshwa abitoza unxele ubehleze lidudidi xeligixabeza ngemtwaqo insonyama thululalela ubeka indlebe yafunga minyosi yoqoba iphethe isitane sakasomhlola abesibuke basingabaza simgile wagodola umfana we-1400 ivene elizonda zintombi ikanyambo eqhamuka kwaphela isizungu emakhosini ayehla inyuka ikakepheka umlalazi nomhlathuze empangeni lapheja lazibhidi ulwandle isithovu esingadinwa zinhlamba sobhula esiphindelela amaphiketi abenza senkandla ithole lihle ngoba nasokhaleni lukajessica lenela ikoyene kamashanda bayeqele yodwana bethi bayithena amandla kanti bayibanga ulaka isisusa msindo siwususe Sanlam Center athula amakhosi abukela ukugwala kwamagama encosinda ngenqaphephe kaSimphiwe Masondo inhlambathe kubofo balikhathanise noqutsa abasothungulu unahlabisa amaphephandaba athengisa ubuthaputha ulathela wayishiya kunobindeka iphegula kakhuzwayo nobubise ngathi kade lihogela iphunga lewewe ibuze engenila ngaliqhuba ngo-50 esonto ePeople's Park eyithela phezu kwey'nkumbi zabalandeli zilinde ngazo zombili inyawo yakodwaza umunyalinyali umacothoza ngovivikrebhuka sidedele yosala elithunga ibuye emendeni lukamnandenuka isihlanga esimagabelankone phela umsindo ongaka eqhugwaneni ngowani ngoyinambuzana amachane ebulula akhaliswa igezi elincokazi umshofo wenkani udlambe egcela udle ngobuqhawe njengebhofa unogaselo otheleke Moses Mabhide ashintsha inkundla aphephuk ubonda nabaqapha abaneyifuba enkulu sengathi zicubu zensonyama eblamane ujulo lisuke ngomnyama eMabhide lamhisha umpokazuma thamba lenyaka lihlabela imzondalo imhlabe ophela ngaphakathi uqhosha isincela mthondo sevamba imamba akithi konkomuka iqosha esungesondlela inuka umswane ikuze enkani umaphikelele induku ngoba yithoba umajido odidu uphiko lonogada khawuleza mkhinkethono esikhawundela incokancoka abayixokozelele emzimkhulu ibhodi elibasela umashende ayisithupha hayi bombambeni ubhovoda amabhaunsa uhlebana bemshandeza indaba eyiphika uboyibuza kwabheka umqabelo kwamangcolosi yabaza semkhanya kude zembethi ithawula imphicela mphandle umnaka ibhari yasedozi wayivuma inkosi yoMaskandi yaqobe ngalisheka udwadwa umnaka onakashela emsakazweni obesafona umakoti bangena ey'nsukwini amadoda engena ey'ntangeni anqaba ungamuze echazwa zindaba ezinhle ubisi lemuka negolide tholela imphandle lamphica u-anda msolo wayivuma ingeso umacelece wocotho sekwachazeka ithembisa namaphethelo ngisho isiqhaga esinokuchuku kwadube seyivumile inkosi yomculo
shintsha abashintshile ushintshela umatshitshe sethu uyakwazi ngoba ekufumbethe umthelo thulini ovukwayo bayo basengathi uhaqwe imbabazane sandla segqoka ama siyathinta siyabusisa sifudumele masize esihlathini ngosibuza kumadlela phansi njengengcanga uyokutshela ukuthi wasiza isibuko sebhasi simngqubuza uyabhabho qhubeka nonkomo kwaqashuka imbuzi ebikhuleka amachibini namhlanje basayibheka ocelwe emahlathini agudla impolozi uxaba ubasho oqontshene edla amasaladi kahulumeni okhulumele kude siyawudawo yasemdlekeni yayifikela funa ukuthi ususala umgoqogoqoze esangwena kumgoqa amasanga igcobe idala ezayiphehla umuhlwa umnqwazi ekhathela isiqoqo sedubu sigugula amabhinqa yaseyingane nje esikoleni ngenela ajule ithawulela imhlophe uhalalisa ungubo Mr Bracket lapha emfazeni athi siyabonga chokama kusigezela abafundi asawaza amadixa isiphoxo sempoxo siphoxa umagomenxe ukwekho umfana kaMthembu emgidla high school kwalabashokobezi badunusa komfanele wamthela ngehla unakana umfulenge umchitha sikigenzeka ipishipishilili wemantshangasi ungashishilizi kulelo dwala ngoba lokulimaza ijoshi isidlo somkhwenyana angenela kugumba idangabane lingabhayimbali ivala umhlaba kafishi ngobhavu thanxibilika inkuzi emnyama ukokadladla itshoshela kamafutha umgabadelo ogabe ngegcuma abanye begabe ngenxusa lamadwaba uhliphiza kusale kumanikiniki ubhidla izumbi imbili kahulumeni lomgodi basaca umbhebo wangangey'nyawo zephela foni lasemandabu uyagigiyela njengomfazi isikhukhula esikhukhula ihlwele emabhida unavusa umlando omdala wendidane uphazamisa umcimbi wogama kalibiza iguqa likaphosa konyatsha engene seliphahle enhloko memabuvuzela bataca ukuthi enkundleni usefikile uLionel Messi womaskandi amaphepha amzibe wagula umagila igombani umshiza wesihlangane uyabulukhuni ungavumi itanga igcokama liyakweqa ngodumo inkombandlela kamgcala ephuphisa ipuqupuqu ngo-7-3 kade beyigabisa ngayo osisi bendawo wadlala usiqunga tixa limadika litixazela umculo lawufakwa inhlangano kahulumeni iy'nambuzane ey'kotela kumthandeni yakhe yaququda ivoicemail isidlovane esichaza umakhotha gwinya shosholaza mkhumbu enhlanzeko utetemukeni amajongo enhlanzeko nto uyazi inkosi ayiqele ayibiza ng'unyawo zengane ziyadela ngoba ziyasigcoba isibungu sikanina umphawu ongadliwa ukuba uyadliwa ngabe uqumbe ey'sini zonyoka umfo kaGungulu uzimathambo khanda lepohle walivutha umpahlapahla masimbi ehle ngomlenze umphapheze egolagola ihlobonti abakayikhonjwa ngoba bengamavava wonina ngasarenda wonina ngasarenda ningasarenda amathumbulo kamaskandi sunga